Ma ne, nisam mogu. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ja sam neku mapu pravio kao zatvor. I sada ja i Vaso smo ovdje zarobljeni. A ovo da mi ovdje, ovaj što nas je zarobio. Pusti što jedna, bjež mi ove čorke, jel ti jasno? Bjež! Mora ti zaći na polje raskrvarčite. Vidite kako bježi. Vasil je pored mene u ćeliji. Ja znam sve kako trebam pobjeći, a Vasilij ne zna ništa. Jel' tako, Vaso? Da. Ja sve znam. Došli si ti pravio. Ništa ljudi. Ovo sad me ovdje degenerat nije smio vidjeti. Za vrijeme ručka ću. Vaso, jel' ko tebi? Šta? Stražar. Oj, ne vidiš ga. Ljudi, vidite, ovo je veoma čudno. Ja imam dugme spavne, ali imamo trećeg člana koji nama treba. Kao da bi mogli da je on stražar. To vam se izvinjam. Nisam našao trećeg. Tuširanje. Otvaranje vrata, tuširanje. Zatvoreniku 5-6 mjera. Ovdje ja sad donasala. Ovdje još jedan. Drži brh gazda. A ovdje je tuširanje. Zatvoreniku 3-5-6. Dolazi. Gdje moram svijet. Smrdim pičku mati. Vidi kako sam tu dobro napravio. Ljudi, vidite, ovdje kupam se. Vaso, kupaš se sve dok ti mehorići ne ispucaju. Znaš. Meni su još 4, 3, 2, 1. 0. Ljudi, ako hoćete drugi deo... izginit ću. Ljudi, ako hoćete drugi deo, ja vam mogu napraviti da imamo teretanu i kao poslove, kao da pravimo... da napravim kao kupatlo i još jedno kao jedan od nas dvojice pere veš. Ako hoćete drugi deo, pišite to u komentara, napišite samo broj 2. I... Čuti, ovdje stražar. Nemoj da si pisnu, pričaj malo tiše. U sljedećoj Ma pričaj slobodno glasnije, pas tamo na mjesto. U sljedećoj mapi napravi kao da imamo neki metal i sa pikeksom pogađamo malo iznad kao da... Ne mogu, brate, ne mogu to napraviti. Možda sa... Ne, to je glupo, previše je malo glupo, iskreno, priznaj. To je malo glupo. To mi je prvo palo napraviti. Idemo, zatvoreniku 4-5-6. Ode, si u svoje sobe. Ja gazda malo do vrata, da vidim nešto. Malo gazda. Ručak. Izlazi u šćenu. Ručak. Gazda, moramo samo proći pored vas. Gazda, molim vas. Gdje prošlo? Moramo... Gazda, sklonite se. Skloni se, bre. Gazda, ovdje sklonite se. Vidiš, ne mogu kliknuti dugme, upću ga. Ovo je ljudi malo neka greška, on neće da se skloni. Ja sam kliknuo. Dobro, ja sam prošao. Vrat! A sad se Vaso ti skloni. Skloni se od njega. Otvori, vidiš da je dugme tu. Otvori ga, ja ga moram izudarati da bi ušao. Ljudi, tehnički problem, vraćam se kad stvari novog villagera. I evo me ljudi opet nazad. Stvorio sam nekog tam bijelog Vasilija Ginije. Stvorio sam bijelog villagera
Vas otvorite tu vrat. Ovo. Da. Evo ovdje. Pogrešno. I to dugme usput moraš srušiti. Tu sam slučajno stavio ime. Znaš. Da vrata trebamo razvaliti. Izvinjavam se ljudi jer sam kad sam pravio mapu zaboravio tu da skloni. Vaso imaš tamo ono tvoje mjesto tamo, vidiš? Ono tamo. Ovdje? Da. Tvoja, imaš tu u čestu, uzme po jedno mjesto. Vidiš, imaš u čestu. Da, to. Ja sam moj prvo. Pojaska, to je to. Ovo nam je ljudi kuvar, vidite ga što je dobar. Napravio sam za sad dvije prostorije i samo ove čuze. Ako hoćete mogu napraviti teretanu i da napravim tu neki poslove. Daske, imaš tu dugne. Ali što ću, morao sam tako. Ajde. Ja ću to otvoriti. Ajde, tu. Izvini. Opet. Ajde. Ulaz. Vaso haker. Ova je ovdje tvoja. Ulazi. A ova ovdje je moja. Ok. I to je to za... Sad čekamo sam da ovaj degenerik zaspi. Pa onda... Onda idem da bježimo. Onda ja i Vasili idemo da bježimo. Vaske! Sad je odmah da pobjegnemo. Da spava. Ne spava, a možemo da idemo na ručak. Misliš na večeru? Da. Ljudi, mogu ja napraviti kao deo gdje nas traži. Tu bi bilo dobro, kao drugi deo. Sad da bježimo. Do. Sačekaj, moram se samo dalje. Idemo na večeru, gazda, znaš, malo večeri. Pješi, bre. Ne, to tvara nikako, da. Vrat se nazad. Nisam benzin. Moram ja ići prvi. Ajde. Ustaj. Tinu, ninu. Ljudi, uspješno smo pobjegli, sad nemamo alarm. Bježi, Vasio je. Sad kad srušim ovu imam još ovaj ovdje. Bježi, bre. Ajde, bježi. I to je to za ovaj video. Pozdrav! I daćemo se u drugom dijelu ako hoćete. Mogu napraviti helikopter kao bježimo s helikopterom. Može. Idemo ljudi, pozdrav!